الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلينك يك إسلاما أكمتي نافجرت النجينا قبدني فيانا قبدني شوفك يسنو بكجرتني تربي نجيسني تياتو nama islaama tahee fi saba kiyya cufaanuu sabrii fi iimaana isin jechaatiti arra insha allahu ta'ala eegaa aalimtichi keenya allaama muhammad amiin abdullaahi alharari al-ithiyoopi al-oromi ashaafi'i rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a eega du'ee guyyaa sadaffaa isaati. Lubbuu tiyyaa fi lubbuu teessaniifin waan takka dhaamuu fadha. Musiibaa guddoodha beetee tuni aalimni guddaan tokko du'uun musiibaa guddoo namuma wanta na qadaraa isii beekuututu beeka. Irra hedduun nama dagataadha ni'uun beekaniin isa kana garuu yoo nuti isa beeknu baay'ine warri samii insha allahu ta'ala isa ni beekanii beekensi hin jedha. Tana rasuulli keenyaas sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii akkanumatti beekumsa namni tokko qoma keessaa qabu namarraa hin fuudhu garuu ummata beekumsa qabu kana fuudhaa ja'anii nu himan. والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. الله أولاناته لا يقبض هنفودو العلم بكم سهنفودو انتزاعا فود إنسا ينتزعه فود إنسا سن كفودو من الناس نمراجي ولكن أكنها جن يقبض نفودا العلم بكم سنفودا بقبض العلماء بكولي روحي إساني فودوني فوداجي حتى إذا لم يبقي فإذا لم يبقي جيجو يرو إن همبسين عالما حتى إذا لم يبقي عالما فإذا لم يبقي عالما جيجو يرو إن همبسين بيكا توكو اتخذ الناس المنما نقدتا رؤوسا جهالا متولي درتا أولي واللالو تهن قدتا فسئلوا نقافة من إسانس إنقافة نيميلال فأفتوا فتوى قدني بغير علم بكم ساملت فضلوا جلتني وأضلوا نملي جلسنيجي. نسأل الله السلامة والعافية. أبلينك يا كإسلاما علامات قيامات الرا ربك جل جلال ربي يروك قيامان إهاجات أفتي نموما بكم سكأبو كان فورات مديما إسانومات الدعاء. أبلينك يا كإسلاما إيغسي نما واللالاتو والاتهافا واللالو كان درتاء قدتن إنما حديث براكي ستي رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمامته ورنا مسلا جسوت الرفاجي إيقوكما بريدا وانك أباتف الرجل إسانيتي متي الرغاري إسانيتي متي الربيكا إسانيتي متي غرو أكما إسانيف واللي سوفي إمام قدتنيجي. نسأل الله السلامة والعافية نسننجا مصيبة قد دوران نسننجا. ammas taniin ji'u maal seetan obboleeyyan kiyya ka islaamaa baguma mana bareedaa ganda bareedaa biyya bareeddu biyya rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam achi keessa du'insi hin jaa. Maaliif yoo naan jettan obboleeyyan kiyya hakiim haymaal akkanni jechuun asitti qadaraa isaan beenu gaasilaa jiraate laal gartee gosaanii miti bar dubbiin tadalee dulal ammaan tana laal inni oromoodha waan namni godhu jiru ni beetan nama keenya obboleeyyan kiyya ani warra ta'assubaa sanii mitiin siin jaa. لهل أجتي صدركا إسا بالجدي لا بالجدي كل مجدي جيبر مركانون ججباتشوني مالي أخاقون خيا أبلو بر أخاقون خيا شيخنا أحمد طولاتي بر حفظه الله لا أكسيمتي ججباتشوني صدركا سنغيز أما أنت هذا لال أرمور إني لال بسم الله ميلال مي سبحان الله. إمام البخاري طيب الله ثراه وهي أهربا أبلينك يا كإسلاما وهي غساني دبين والربرجيات بر إيراني بر أبلينك. علامة محمد ناصر الدين الباني طيب الله ثراه والر ألبانياتي أوروبا دابر أبلينك.
gartee wanni nuu dhufeef arraan tana obboleeyyan kiyya ka islaamaa ulamaa'ii teenyaaf ustaadota keenyaaf sheekoolee teenyaa fi dardaraa fi shamarraniif ilmitti haa cimnuu jechuufi ustaadonninis daran jabaachuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka allaama muhammad amiin abdullaahi kana rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a aboo rabbiin ni danda'a anaa fi isinuu akka isaasan rabbiin waa godhuun isiniin ja'a gartee ilmii tana saammachuu qabna dardaroonni shamarran barachuu qabna ustaadonninis daran cimuu qabna arraba isin arrabsan baga isin arrabsaniin isiniin ja'a bar sadarkaa waan qabdanii fi hawaasa keessan lubbuu teessan bira dabartanii biyya keessaniif waa godhuu jirtanii tanaafi isin arrabsanii baga isin arrabsaniin isiniin ja'a funyaan keessan bareedaa dhoqqetti rigaati allahaaf jalla jalaaluhu fi ulaa'u galata galchaafin isiniin ja'a akkuma kada bare waliin jennu wattaafi'ul miskiinu ghayru muhassadi gartee nama gadi jalee ay alladhii laa qiimata lahu walaa wazna lahu walaa karaama nama saniitutuun hasadamne isin sadarkaa qabdan tanaafin isin hasadanii tanaafuu maaliin nuun jechuu fadhaa bololoota ta'uu qabnaa ilmii tana barachuudhaaf walaloodhaan imaamu shaafi'ii rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a kaayee maal jeeseetan obboleeyyan kiyya islaamaa akhii lan tanaala ilma illaa bisittatin sa'unabbi'uka an tafsiilihaa bibayaanii je yaa obboleessa kiyya abadan hin arkattuu je'ii beekumsa karaa jahan malee karaa jihinsan ibsiinsaan si ibsaati na dhaggeeffadhuu je ka duraa karaan jihinsan keessaa maali dhakaa'un aaqila ta'uu qabdaa rabbi aaqila nu haa godhuun siin ja'a waxirsun bololaa ta'uu qabdaa guyyaa takka ilmii bakka darsii dhuftee guyyaa takka nama hafuu miti bololaa ta'uu qabda bololummaa tana rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kamaa fil hadiithi alladhii rawaahu al-imaamu abii abdillaahi al-haakimi fil mustadrak wa sahaha wa waafaqahu adh-dhahabiyyu wal bayhaqiyyu fi shu'ab al-iimaan wa ibnu adiyyi fil kaamil wa ibnu al-jawzi fil ilal wa sahahu allaamatu al-albaaniyyu fil mishkaat رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال منهومان لا يشبعان منهوم في علم لا يشبع ومنهوم في الدنيا لا يشبع جي بلولون لما هنقوف نيجي بلولان علمي كيستي بلولاته هنقوفو بلولان الدنيا كيستي بلولاته هنقوفو maal jenne karaa jahan arkanna tokko maali dhakaa'un aaqila kalammada bololaa ilmii ta'uu qabna wajtihaadun eegasii tattaaffii godhu walladhiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana isaanowwan karaa keenya keessatti tattaaffii godhanii jajjabaatan nuti karoolee teenya isaan qaceelchinaa jeelan dhakaa'un waxirsun wajtihaadun wabulgatun yeroo barsiisaa keenya jala teenyu maal godhuu qabna dabtara keenyaa fi qalama keenya qabachuu qabna شيخني غيا شيخ دري جانيني حفظه الله ورا مسجد الياني كيستي عبد الحكيم نانجي غافتك وبليسكي كبرات كوس نوجي نجرا odoo dabtara keetirratti hin barreessine sammuu keetirratti barreessii je eegasi achirra barreessi malee ta dabtaraa sanii miti je garuu nuti obboleeyyan kiyya ka islaamaa haa barreessinu maaliif gawwaa fi wanni dabtarri qabe hin gadhiisu mokam garuu akka inni jedhu gaasa dura sammuu tana maaliif hin baddu beeki dilirraa yoo fagaanne ta sammuu san hin baddu beeki obboleeyyan kiyya dabtarri keenya yoo badille hin baddu ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ إيغنا صاحبة واهلة قدوشو قمنا برسيسا كين إسجلا سوسوهم قمنون سنجا وطول الزمان تجهفا يرو ديرتو بودا ني أركتني جي كراجهين كنان ني أركنان إسنين جاء ربين نهاجج جبيسو صبري في إيمانان إسنين جاء برسيتوتا كينيا أستاذوتا كينيا علمائي تينيا jabaadha akka duraanii daran akka isaasan haa taanu hirriba haa xiqqeessinu haasawa haa xiqqeessinu wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru guyyaa biraatti wanta na wajjilaalla haasawa xiqqeessuun faayidaa isiin qabduun isiniin jaa faayidaan isiin guddoon qabdu amma inni ni dhageenyaa miti ani ustaadota biraatirraa agare proogiraama zaadii irrattiin isaa agare beeke kitaaba isaa yeroo ka dubbatu kitaaba naawi ni jira gaafa san ja'anga joolleenis feesbuuk irratti sheer gootee jirti rahmatullaahi alayhi rahmatan waasiyaan isiniin jaa callisuun san faayidaa guddoo qabdi namni maalummaa keessin beeku ati odoo hin laffaanitti ibaadaa godhu jirta namni hogguu callisu guddoon isii faayidaan isiin qabdu obboleeyyan kiyya ka islaamaa tamseetan ni beeta yeroo ruqyaa gootu yeroo si dhukkubee lubbuu keetiif godhattu jaartii teetiif gootu ilmaan keetiif gootu yeroo san agartaa fi ammas namni callisu humna wahii baaste ibaada irratti mirqaanaadhaan isiniin jaa rabbiin rahmata isaatiin arjummaa isaatiin anaa fi isinuu akka allaama sheekuna muhammad amiin abdullaahi al-oromo rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a akka isaa rabbiin haa godhu bakka isaa sanii aalima biraa rabbiin haa buusu
غافا أبو حنيفة النؤمان عليه من الله رضوان دؤ رب جل جلال ربي إمام الشافعي بك نبوسين سنجا إمام أبو حنيفة برا إبتا كافي شنتمي دوي إمام الشافعين برا إبافي شنتمي تنودلته غافا إمام الشافعين دؤوسي إبلا ما في أفرتي غافا سن أنيو نودلته إمام مسلمين نودلته نزرينجا رحمة الله عليهم رحمة واسعة أكسنا فكاتي أمتيزي لال بكسن خبران نبوسي bakka isaa san nama biraa nu haa buusu aboo rabbiin ni danda'a anumaaf isin bakka san nu haa buusuun isiniin jaa dalagaa teenya cufaatu gorsi isaa kamaayyii ikhlaasa qabaadhaa rabbii keessan gabbaraa jee warra rabbi gabbaru hanqa lubbuun teenya nu keessaa baatutti rabbi nu haa godhu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa nu haa kennu sabrii fi imaana rabbii isin haa kennu du'aa'ii godhaafin isiniin jaa obboleeyyan kiyya nama nurraa du'e cufaatiifuu rabbiin rahmata haa godhu qabri isaanii caffee jannata haa godhuuf ta'e isaatis haa godhu galmee isaa illiyyiinitti haa galmeessuuf kitaaba isaa warra mirgaan fudhatu rabbii isaa haa godhu akka mandiisutti siraata gubbaa ka dabaru rabbii isaa godhu ollaa rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam isaa haa godhu nutis isaa fi rasuula waliin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahaabota wajjin alaihim min allahi ridwaan warra silee jannata irratti fuula walitti garagalee warra qananaa rabbiin waa godhu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh